najuma. Menya kuri no mwana utakiri kumwe na najuma. Urashobora gusohoka. Mwizina rya Yesu kwe ushira kwanga gutu umuhungu nka Abdul ibogare nkijya ngo amukugenda kuri kajya gango nkakajya Cyane. Ubikunde ntangora. katika jina la Yesu yaba mana umujura gwa and me also I'm taking the truth man Aha nyina huyo niba. No ukunda wameze gute umubona gute Yusufu Ugayangwa na ka 50 je nashimye pe. Gabo wanje mana mwizina rya Yesu. Yesu te Nukuri ndishimye Mwana kurima aho yabyara naramuhamiye kweri ujya mu kafiri ahubwo nsubiye kumubona ngaha I have to do anything so that I can get her. No. try if you can man twige nk'abashehe turubahiriza idini ryacu rya Islam kuko atamushehe mfise kugiye bana ndamufise nta kamaro nabandiko ndabesha